Following the September Gen Z protest and the announcement of elections for March next year, 10 leftist parties have merged in Nepal to form Nepali Communist Party. The new party brings together the CPN Maoist Center, CPN Unified Socialist and 8 others led by former PMs Pushpa Kamal Dahal Prachanda and Madhav Kumar Nepal. The Unity Declaration Conference was inaugurated jointly and a 9-point agreement appointed Prachanda as party coordinator and Madhav Kumar Nepal as co-coordinator. आजको दिन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै नबिर्सिने दिन हुनेछ किनकि एकैसाथ 10 वटा कम्युनिस्ट घटकको एकता भएको इतिहास सम्भवतः नेपालमा छैन। 2टा 3टा मिल्ने त भयो होला 10 वटा सबै आफ्नो ठाउँमा लामो वैचारिक सङ्घर्ष वर्ग सङ्घर्ष व्यवहारिक सङ्घर्षबाट गुज्रेका नेताहरूको यो एकता साँच्चै अभूतपूर्व छ, ऐतिहासिक छ, असाधारण छ। आज राष्ट्रमा जे सङ्कट देखिएको छ, दलहरूमाथि जुन किसिमको आक्षेप लगाउने कोसिस भएको छ, त्यो सबैका विरुद्ध पनि एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकताको आधार तयार पार्ने, नयाँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको एउटा नयाँ अभियान अगाडि बढाउने दिन र त्यसको निम्ति संकल्प गर्ने दिन पनि हो यो। In the new structure, senior CPN leader Jhalanath Khanal will hold the 3rd ranking position in the newly formed Nepal Communist Party. All leaders of the merged parties are now recognized as members of the unified party. The party pledged to work with progressive forces to protect the constitution and republic while refusing to compromise with anti-national or anti-constitutional elements. सम्मानीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूलाई म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, तपाई दृढताका साथ संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी धाँधली रहित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी, प्रतिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहोस्। अनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रतिसभाले संविधान निर्माणको 10 वर्षको अनुभवको समीक्षा गरेर संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसका कतिपय पक्षहरू हामीले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। Though the new party aims to be the powerhouse of the Himalayan nation, critics highlight that several of the emerging groups lack significant grassroots support, raising questions about the immediate influence and effectiveness of the newly proposed party.